الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم Fadlul Masyi ilal Masajid, bab tentang keutamaan berjalan menuju ke masjid-masjid. Tersisa pada kita 3 hadis lagi yang insya-Allah kita akan sempurnakan, kita akan selesaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya. Kita bacakan ya, insyaAllah kita akan bahas 3 hadis yang tersisa dalam bab ini. Kita mulai dengan hadis yang ke-1058. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Buraidah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia yang bernama Buraidah bin Husayb radhiyallahu ta'ala anhu,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, Basyiru al-masya'in, berikanlah kabar gembira, al-masya'in, kepada orang yang selalu berjalan, fi'dzulami, pada kegelapan, ilal masajidi, menuju ke masjid-masjid, bin nur, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya, at-tam, yang sempurna, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi. Hadis ini hadis yang derajatnya insyaallah hasan atau sahih, walaupun ada sedikit kelemahan, namun beberapa jalur periwayatan memuatkannya, kan itu insyaallah termasuk hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, basyiru, berikanlah kabar gembira, ya, berikanlah kabar gembira. Hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran, ya, untuk memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita. Dan syariat ini menganjurkan kepada kita untuk saling membahagiakan, ya, untuk saling menanamkan rasa cinta pada saudara kita dan membuat saudara kita gembira dan menghilangkan hal-hal yang bisa membuat dia sedih. Ya, oleh karenanya hadis pernah kita bahas larangan, ya, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa dilarang la yatanajasnani duna salis? Kenapa dilarang dua orang berbisik padahal ada orang ketiga? Karena kata Nabi kita SAW, jika itu dibiarkan, ada dua orang yang berbisik-bisik, satunya tidak diikutkan, fa inna dzalika yuhzin, yang ketiga akan sedih. Ya, dia bilang dia tidak diikutkan apa-apa ini, apa pembicaraan yang dibicarakan oleh dua saudara saya ini sampai saya tidak diikutkan. Jangan-jangan saya yang dibicarakan, atau mungkin bukan saya yang dibicarakan, tapi saya dianggap belum pantas untuk mengetahuinya. Itu tentu saja menimbulkan rasa sedih. Karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kita punya kepentingan yang mendesak, maka kita bersabar dulu, bersabar hatta yakhtalitu bin nas,